od AWP-a, ali dobro, ajde. I dobrodošli poštovani gledaoci u još jednu epizodu ukoliko prethodno nije uspela. Ubio sam bot Dena zato što se još nisu svi konektovali na ovaj server, a botovi su dakle najjači ljudi na svetu. Znači vi mislite da to igra kompjuter, a zapravo igra neko dete iz igraonice za neke male pare. Iako kasni u školu, ali nema veze, igra kantere najbolje. Dođi da te lomim nožem, dođi najbolje si kad dođem, vidi frajera ono. Nabo sam ga brate na, okej. Ja ću igrat neku pušku koju ne znam igrat, ono M4, A4, ja nemam iskreno. Ja igram u sačmara brate, gađamo ih sa 500 metara, ne možemo ih pogodimo, onako mašimo ih, razumiješ ono, onako stane kao svi... Inchfest. Deja vu. Pa ti sačma. Jack Danielsa sam ubio. I Jacka i Danielsa, oba dvojicu, brate. I Jacka i Danielsa. taj rad, samo borbeno, desu, bojim se. Ja mislim da je jedan u tunelima. A ovdje ima više tunele. Brate, mršu. Deja vu, brate, onak uzo. Pištolj, onaj najosnovniji. Mnogo helta. Stižu samo kuću bez krova, ono. Bam! Ova nova je tako najbolja stvar ikada u povijesti. Sad sam, ono, popizdeo, znači sad si nabrijan, ono. Sad ću da izmršim. Ne gađa od tamo. Pogodi se lika dva puta, jednom u rame, jednom u... Moču bez leba. Deja vu ponovo poginuo svih 6 kilova samo na jednom liku. Deja vi, to sam ja, tko si ti, haha. Mi smo sad u nekoj čudnoj državi. Ta je država CSGO. Bio me SOA 12. Vidiš ti sa AWP-om na mene ovako slabog. I ispaničenog. Bem ti rođaka u Njemačkoj, dođi. Vem ti ono ko ti kupio CSGO. Actually nije moj account, ali dobro ono. Dobio sam ga za Dž da igram na njemu. Izjebat. Preživljam. Lik me stanovo i ovaj me pogodio. Znači kalašom me spizdio. Na spreja u glavu, Isuse. Brate, ovi nisu humani ljudi, znači ja ne znam, ja nemam komentara više ovdje ovo treba sve eliminisati AWP-om ko što upravo radim, ali neće zadugo trajati. Vid, za jedan bod te vodimo, ono, nema koliko šutiti. Sam ja toliko loš? Jesmo mi toliko loši, bolje pitaj. Ne, ali konkretno pitam se... Ja idem no scope, moju logiku, brate. Hoćemo no scope, ajmo, ko će više. Pogodio sam ga u nogu i skinuo sam 85 helta, brate, da sam hteo ne bi uspeo, ubio sam ga no scope, brate, evo, znači... U glavu. Što se ovdje dešava, da li sam ja normalan? Vatrogasna zabava, neka čudna priredba, sa svih strana čuješ glas. Tu se pije rakija, tu se jede janjeta, a u sredu čuješ glas. Ne volim nije. Desert ciglom. Desert cigla. Pustinska cigla, brate, ono. To su one s kojima su radili piramide tamo. Da, pa zato moraš aim malo, znaš, i staminu da sakupiš kad bacaš to, razumiješ, zato što jebi ga treba energija. Jebo mater, ovaj lik ima neki miš od 200 evra, mogu se kladim, ono, ima trainer za cheat engine, ima onako za, samo za CSGO, brate. Razumiješ, brate, to napravi miš i ti igraš s tim mišom, bukvalno miš sam onako nišan umjesto tebe. Ne bi bilo dosadno. Ali ne, miš uzme sam se mrda miša, razumiješ, ono... Bukvalno u smislu. Autopilot je. Uiiii.
Svi su znali. A sam lika priklo, brate. I umrem jebenu pičku materinu. I ovog ću ubiti ti, ili će on mene ubiti. I zašto je sad iskočio moj umjesto njega? Imam Kakve 16 helta. I ubijem sa 16 helta isto lika. I drugog lika. Još imam 16 helta. I ja isto, i ubio sam već trojicu sa 16 helta. I da li ćemo ovekovečiti ovaj moment sa 16 helta? Da. Oh my god, još jednog sam. I sad sam pobrao u glavu od AWP-a. Ali dobro, ajde. Ovaj Desert Eagle je tako najbolja stvar. A ja, druže moj, šta radim, brate? Već sam jednu šestoricu, sedmoricu sam ubio sa 16 helta, brate. Tako ono, pravi sam... Slažem ih ko palačinke, brate. Slažem ih ko palačinke u šolju. U šolju. U WC šolju, Kad ne ispadnu dobra. Uzo sam... I frara u glavu ga je pogodio. Jel, brate, ja sam treći. Ti si treći. Idemo onda na noob. Burazi. Uzmeš ovaj SMG i uzmeš Elite Friendship Gun. Jel znaš što je Elite Friendship Gun? P90, brate. A, da. Ili... AUG. Ne, ali stvarno mi se zove Elite Friendship Gun. AUG dere, stari. AUG je više ono... AUG švicijero. A ja mogu sam četvoricu ubiti sad, kunem ti se. S jednim metkom onako. Buraz, ja sam izdominirao sam server, sam izdominirao u roku od 2 minute, razumeš li ti to? Frara trup mi je ono. Jebeno... I Jake Daniels dobije gamma case-a, ja dobijem malo. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, ja se nadam da sam ja ovo dobro izmontirao, znači da nisam previše ovih naših pametnih izreka ubacio, iako jesam. Ja se nadam da jesi on. Šalimo se. Posjetite kanal Everyday Channel, inače ja sam nosio njegovu majicu, ne znam da li imam sliku, ne sjećam se. Inače snimamo na engleskom, tak da ono. Da, now they are recording in English language, so people that doesn't understand English, go learn, go learn, go idite doma, go idite doma. Samo odite doma, ono. Idite doma, Uživajte. goli. Vidimo se ljudi, ćao.